Mayap ayabak po kekongan amakiramdam karing radyo at manalbe king kekatamong Facebook live streaming. Pagmasusyan tayang eni ing banalamisa para king Martes ning kalabing siyam ng Domingo ning karaniwan a panahon. Ing kekatamong kapagmasusyan ning banal a Eucharistia, panimunaneng Reverend Father Robert D. Feliciano, Kura Paroko ning Parokya ng San Jose, King San Jose Malino, Mexico, at Director ning Archdiocesan Commission on Catechesis ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga. Abeyabe tayang ikantangeni ing dalit a pamuklat. Kilagyudig pampo ning anak po ning banalay Espiritu, Amen. in Diyos ning kapanayan, ang mga muke katamo kisablantula, ampong kapayapan king kasalpantayanan, king kapamilatan ning upaya ning banalay Espiritu, mantabeyo ke kayo. At keka antimurin. Nino ing pekamarangal dili king kayaryanan ning banwa, yan po yung kutang dareng alagad, at ing meging pakibat na ning Ginoo, ing lugod mo karem mga lati, yan ing lugod mo kang king Ginoo. Kabang sisisyan tala rin kasalanan tamo, bata mong karapat dapat magmasusi kaniting banal ang misteryo. Ginoo, ika ing dalan papunta king igpa, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Kristo, ika ing katutuan apasala karing malda. Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginoo, ika imbye, mi bayo king yato, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. In Diyos sa lubos mayupaya pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad daring kasalanan tamo, idala na katasana kimbye alang angga. Amen. Manalangin tamo. O Diyos ay pami, magsaya kami king kasalpantayanan, abubuklod kaya kami, anting kamalayan king ing kaya kaymutan, malyari yang maging dalan ning kaya kami pamisagsagan, ing kaya kang pamanantabe, yaing alang patanat ming sikanan, papanatilyan mo kaya sanang metong king lugod, mitatak karim pusumi, at sopan mo kaming mabibye, anting metong a familia, agpang king ibanghelyong papasyagmi, itiyang adwan mi, kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Makiramdam tapo king amano ning Ginoo. Pamamasang ibat king libro ning propeta Ezekiel. Ing Ginoo nga na, anak ning tao, pakiramdaman mo ing sasabyan ko keka, eka sa mag-alsang kalupara, ibuklat me ing asbuk mo, at kanan mo ing ibye ko keka. Ikit ke ing metong agamat, amakagong kanako, at tatalnane ing metong makalulun a kasulatan. Leko ne pangalulun ning gamat ing kasulatan, at ikit ko, ingating makasulat misusumangid, makasulat ing tangis ning kalungkutan, tagulele at sayingsing. Ngana ning Diyos, anak ning tao, kanan mo iting makalulun a kasulatan, kay ba't makona ka, at magsalita na karing memalen ning Israel. Inyabiklat ke ing asbuk ko, at sinubune kanako, ing makalulun a kasulatan, ban kanan ke. Ngana, anak ning tao, kanan me iting kasulatan ababye ko keka, magpakabsi ka kaniti. Pengan ke, kasing yumune ning pulot panilan. Kay ba't nga na ning Diyos, anak ning tao,
muntaka karing memalen ning Israel, at sabyan mo karela, ing nanumang yuyutos kong sabyan mo. Ing amano ning Ginoo, Salamat kin Dios. kayo murang pilasan, ding kekang amano. Kayo murang pilasan dingke kang amano. Migit kong pitutulan ing tupad karing kekang kautusan, kesa king tumipon dakal apibandyan, ing tula ko, ila ring kekang kautusan, ilang kaku babye kausukan. Kayo murang pilasan dingke kang amano. Ipaigit ko laring utos mo, king pilak at gintuning yato, kayo murang pilasan ding kekang amano, king pulot panilan, may gitla king yumo. Kayo murang pilasan dingke kang amano. Ding kekang tuntunan, ilang bandi kong alang kapupusan, ilang bukod makaligaya kanako. Anti kong susunga, uling sabik ko lang pagnasan, ding kekang kautusan. Kayo murang pilasan dingke kang amano. Parangalantaya ing mayap a balita. Ing ginuman tabeyo ke kayo, At keka antimurin. pamamasa kim maya pabalita, agpangkang San Mateo. Ligaya keka o Ginoo. Lepitan dering alagad di Jesus, kitang dakeya, nino ing peka marangal dili king kayarian ning banwa. Inaus niyang Jesus sing metong anak kamalati, pepatalakarane arapanda at ngana. Tandaan niyo ini, nung kayo magbayo ugali at maging kalupa dareting kaririting anak, kapilan man kayo milub king kayarian ning banwa. Ing peka marangal dili king kayarianan ning Diyos, yapin itang biyasang magpakumbaba at maging kalupa ning anak ay ni. At ninuman tanggap matula king antikaniting anak, alang-alang kanako, ako ing kayang tatanggapan. Pangilagan yung lilibakan ing metong kareng mga lating deti, sasabyan ko ke kayo, ding anghel da kareng banwa at tilo kapilan man king arapan ng igpako. King pamalakyo, nano mo ing daptan na ning metong nga taong ating dinalan at tupa at sakaya melili ing metong karela. Lakwano ring siya mapulot siyam amanibsiban king libis ning bundok, makoyang manintun king tupang melili. Potang atupane sabyan ko ke kayo, may git itang tula na kaniting metong atupa, kesa king tula na karing siyam apulot siyam emelili. Makanya mo naman bukod ing kaburyan ning igpayong at yubanwa, king metong man karing mga lating deti, ela malilili. Maya pabalita ning kekatamong kaligtasan. Kapuryan keka o Kristo. Pange po mababasa yung Ebanghelyong iti, panay pong babalik ka na ako, inirugong metong at TV station na mi Sarapo, Milako franchise. At niya pong metong foundation or metong SAUP, keng sosyedad, in lagyo na po bantay bata. Nung tatandanan niya po ita, ini pong mesrang TV station. Kay ba't na po nito, atin po ling wala batas, anti-child labor. Yung pumaragulakotang, bakit kailangan tala dito? Wari in konsepto tamo king anak, they are treasures given by the Lord. Nga napin po, regalo no ning Diyos kaya katamo ding anak. Potang kay manakaramdam tamong bantay bata. Nitang bantay bata po, mantan pananomeng sesening anak, pisusumbungan niya po ba? Potang ing anak may abuse siya. Potang kaya timpa pong anti-child labor.
para po karening anak na minor de edad na magobra napin, na buri ng sabyan, man dapat gawan ng meto nga pengarita, na dapat gawan ng anak. Pero, lawin niyo po, kailangan tapang gawang batas. Kailangan pa mo may ka-foundation. Balo tamo keng sarili tamo, kahit maulagala pong regalo ng Diyos din Ichinchin po ngayon niya chitang kayang anak. Si po kening office, yang kaya po kening radyo, yang kaya po, ne po king kamulang pisa sa lining anak na. Uli nga ne po kanuking kalikot. May papakailik po, pero that child, akin mo naman po. Ano ka, no kanya muntang ako, pasalina niya naman, among nga na. Simpan mo ita, for us, it is joy. Nya pong akit kitang anak at yuking kay. Bakit at yuka kening ako po? Wari na, anak man pekibatan, makibatimam po yung tatang. Pero for us, pangemi kakaanak ng pamilya, it is masaya. Wari po, mikakabiyet mo ngarapin at katunayan ngarapin. Nganapin po ninyo itong kaluguran. Andyang matpandinatla, andyang pang masiglala, pero burimi nga tsula. Kasi ing balentahimik, sisiglayan, dyan pamulyon, minom pamulyon, ya pamurin, mamyalong at mamyalong na pamurin, pero makasaya lo. Nganapin po, potang kayo sabihan tamo, kailangan tayong batas sa makanini. Itang batas sa makanito, uling proteksyonan talo. Nya pong babasa ng Ebanghelyo, sabi na po ng Ginoo, maging kalupan na kaning anak kay ti, nung bisa kang mirasking kayarianing banwa, at may meya pong metong mong halimbawa, magpakumbaba ka, nung bisa kang mirasking kayarianing banwa. Nabala mo po, it talks about us, not the little ones, not the children. No man mi pakarok, nung etamong marok, nung mayap tang pengari, nung mayap ka tao, mo naman pipakarok ding tao nga rin. Wari po, napisiguro na sasabihan ng Ginoo, eyo pabo rin, manasakit din ng anak karenti, uling ating kayong pakibatan. So, buri na po sabihan ng Ginoo, ikataming ating problema, ikataming at yun na keng isip. Ikataming ating maragula kakulangan. Nani po niyang question, nino yung pekang marangal dili, renefer na ng Ginoo itang anak. Kasi ita po yung number one, sigurong mawawala kaya katamo, anting anak na ng Diyos. Harapin po. Itang maging anak na ka ng Diyos means, kaya katamo po, you follow what the Father is telling you. Yawari, ne po. Metong kang ima, di mo po chinchin, metong yung ima. Siyempre, nung nanong sabihan na king anak na, buri na, yung anak na, gawa na. Yawari po. Metong kang tatang, nung nanong sabihan mo king anak mo, siyempre, buri mo, gawa na ng anak. So, bala naman po, bala mo in reference always is, ikatamong adult. Hanapin po, nino yung peka marangal dili. Agad tamang isipan, nino yung peka marangal. At yung peka marangal dili, baluta naman po, is that we are children of God. Little ones who follow what God is telling us. Tutuki kitang nung nanong sasabihan ng Ginoo. Mamintukin sasabihan ng Ginoo. Nakatamo po karakalabibing, dapat tamang tukyan kimeto nga anak. Tiwala, kapakumbaban, lugod, lambing. Deta naman po talaga the essential things na minsan may wala kay katamo wari na po, magatamo may kakapali buntok, milalako tamo tiyaga, milako lambing. Potan lambing-lambing nga na kaning kayabe mo, isipanan may pang marok Agad mong sabihin, tsachansing nga na ako. Wari na po. Ang tamong negative batatang, maglambing niya rugo yung tao. Just to show the affection and emotion sometimes kaya pong bisarili tamo harapin. Naningkay po, tang nalambing nga na kaning asawa mo, may kakotang namburi mo. Bakang pera. Wari po. Pala mo kaya katamo po, nung sabihan tamo siguro, it really talks about our attitude in life. Hanapin po. We are the little ones. Not only the little ones na children na sasabihan tamo. Hanapin po, sabi ko, pinandin in the beginning of the Mass. Lugod ka rin mga lati. All of us. Ita mo. Lugod tayo kin Diyos. Iwari po na Nung dalawin mong sarili mo malati, arapanan ng Diyos. Not by age, not by height, but by pangatao. Balo mo po kayong sarili mo, kailangan ng Ginoo. Yang kaya kang maging sikanan. At itang pamaglugod tamo ka rin mga lati, tunay pinaman, lugod dya kayong Ginoo. Harin. Then yung last part of the gospel, makatulaw, bigla yan lingub din yung malililin tupa. Huling metong yung bunas sabihan yung Ginoo ka rin. Dakal po rin kay kakatamo, mikawani na la, aliwan na la, priorities keng karelang biye.
nanapin po, na bala mo, they are all little ones na milako na kin panimanman na dapat tanang ibalik, dapat tamong miyabe-yabe pasibayo, mitulid kin Diyos nga napin po. Huling itiya ing pawagan na kay katamo na itang panlalawi tamo ken kay katamo sarili. Sana makanyanda naman kaulaga ing panalawi ta kareng aliwa. Eka bisang manasakit, eka manakit. Nga napin po sasabi warin eka bisang mapapahamak, eka mamahamak. Kaniti pong paralan na iti, balota kayong sarili at akit tamo kayong sasabyan aning may pabalita kaya katamo. Mga latita mo ngan, harapan ng Diyos, naping kailangan tayo, kaya katamong biye. At kabang kakailangan tayo kayong biye tamo, sana tamo kakalingwan. Retang panugaling may wala na kaya katamo, naretang ugali tamo anak. Aliwa po retang anak kaisip, nune po itang anak, good child values na sana po manatili lang forever ka rin puso tamo. Not to become a child. Not only just the childlike nga rapin po, alim mo po ita. But these are the gospel values na naman pumiyawala na hanggang yan ilapa mo rin sana ang biyata mo. Talakad kayo po para kayong panalangin di malda. Olubos mayupayan Diyos, beba mo inke kang sarili bang pagkatiwala rin kekang pamisip kareng amano ning tao nga tamo pong manalangin. Gino abalura ka sana kapamilatan ding kasulatan. Ginoo abalura ka sana kapamilatan ding kasulatan. Para karing ministro ning banal a kapulungan, pibulayan da sa aldoldo ing amano ning Dios, barang apayabo tatapalino iti karing talasal pantayang mi pagkatiwala karela, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo abalura ka sana kapamilatan ding kasulatan. Para karing talalikas ning Biblia at ding mga biyas sa kaniti, kapilan man sana ere pagtaksilan ing amano ning Dios, nune dinan da katang tapat a pangalikas at pangapalino, amipakit kay katamu nung makananutang mi biebye agpangking amano ning Dios, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo abalura ka sana kapamilatan ding kasulatan. Para karing mga lating deti, mitmong pakamalno sanang ingatan ning banal a kapulungan, king paralan a mabating ing karelang makatawong dignidad, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo abalura ka sana kapamilatan ding kasulatan. Para ke katangan, manakita sanang direksyon para king aldoldo tang pamibyebye, king alang patanat a pamibule, king amano ning Dios, karing kasulatan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo abalura ka sana kapamilatan ding kasulatan. Tanggapan na sana ning Dios ring kayadwanan tamo, lalong-lalo na ring kapag nasan tamo ban miligtas kaniting COVID-19. Kapaldanan karing miyapektuan kaniti, antimurin para king kapaldanan ding kapatad tamong masakit, lalo na i Kevin Gatbonton. Ring kapag nasan daring sablang makayantabe kaniting kaorasan. Ring kapag nasan aparalada ring kekatamong talapakiramdam king radyo at talapanalbe king Facebook Live. Karing miyayaliwang programa ning kekatamong radyo. Ring makapasubali ng kapag nasan ning radyo ning kekatamong arkidioceses. At para karing kapag nasan daring sablang magdebosyon kang San Roque. Iyulino sana, king kayaryanang maligaya, ring kapatad tamong meyangu na biye, lalo na ring meyangu biye pauli ning COVID-19, antimurin ring meyangu biye, Felisa David, Federico, Conchita at Alfredo Sampang. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo abalura ka sana kapamilatan ding kasulatan. Ikpaming atsubanwa, biriyan mong maging metong kaya kami ing anak mo, kapamilatan ning pamikatawan ng tao, kumatmula sana rin puso miking lugod kaya, potang akatagpo miya karing kasulatan at antimurin king Eukaristiya. Ya ang mabibye at magari, manggaman king alangangga. Amen. Dalit tamo po para king pamagsadya karing ayin.
sa iyo na magbigay ng ayon sa nararapat na walang hinihintay mula sa iyo na mag-iba kang di inaalintana mga hirap na dinaranas sa tuwing ay magsumikap na hindi umahanap ng kapalit na kaginhawaan. Manalangin kayo kapatid, baiting kay katamon daon, matanggap yara paning Diyos, igpanglubos mayupaya. Tanggapane sana ning Ginoo iting dawon karinggamat mo, king ikapuri ampon ikaligaya ning lagyona, king ikasaplala mo at ning mabilog ng banal a kapulungan. O Diyos sa ginumi, kaniting tinapi at alak, pagkaluban mo king pamangan para king kaladwa at katawan, mananunusan ng iting Eukaristiya, pasagiwan na ingke kaming sikanan at pagdala na king kalusugan, akaisipan at katawan, iti adwanbi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabeyo ke kayo, At keka antimurin, itasyularem puso yu. makatas na la king Ginoo. Pasalamatan tayong ginua Diyos tamo. Iti karapat dapat ampon matulid. Tuneping karapat dapat ampong matulid, impuryan ampong pasalamatan daka, kapilan man ampong nukarin man, o igpa, Diyos ang malugod ampong maganaka. Pagmasusyan ming mitmong lugod, ingkayang kamatayan, papasyag mi king mabye kasalpantayanan impamanyubli ng mebye, at panenayan mi kambening matibe kapanaligan, ing kapanayan ng panyatang ng mitmong ligaya, king kawakasan ng panahon. Uli na nito, kambering sablang anghel ang pong banal, para ngalanda kang alantok ng ngamingan pupuri. Ikapining banal o igpa, iking sibol ning sablang kabanalan, uli na nito, ipanig ka po ming itugtog may espiritu mo, antimon titipang ambon karetingayin mi, bampabanala na lo, at para kay kami, gawa na lang katawan, at daya, ning ginuming Hesu Kristo. At atandanan mi kanitambengin mi panganyayaya, at bayo na kusan lub dinao nimbiyana, kimpamayla sa ampong kamatayana, kingwane ing tinape. Pepasalamatan na kaampong pinuri, piraso ni iting tinape, dinuwang ne kareng kayan disipulo ngano. Kuananye iti, ikongan at kananye. Uling itiya ing katawan ko, ami daon para kay kayo. Makanya mo naman kay ba't ni nga punan kingwaning kalis, pasibayo, pepasalamatan na kaampong pinuri, dinuwang na iti kareng kayan disipulo nga na, kuanan niya iti, ikayungan at minum ko kaniti. Uling iting kalis ning daya ko, indaya ning bayo at talangang gantipan, amibubu para kay kayo at para kareng sablan tao, ban kanita, may patawaran lading kasalanan. Daptan niyo iti, king pamigagana kayo, kanako. Ipasyag tayo ping misteryo ning kasalpantayanan.
Inyangeni gagana kami o mapamakalulungig pa, ing kamatayan ang pompangasubli ng mebye, daraon miya kikitin tinapen ng biyempo ning kalis ning kaligtasan, lain min pasalamatan keka, impepalerian mo kaming matampang talakadarapan mo, ampong sumuyo keka. Ikamingan sana misulusulu, king katawan ng pondaya ng Kristo, tipuna na kami anting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me uyig pa, imbanala kapulungan mong makalaganap king metuyato, bang miganap king lugod kambe ng Francisco ing Papa mi, i Florentino ing Arsobispo mi, i Pasiano ing Obispo Merito mi, ding sablang pari ang pondiakono, at ding sablang susuyo king kapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatad ming minuna ng Pepay Nawa, kimpihong kapanayan, kimpamanyubling mebye, idala mo lo at di sablam mayang na biyakim pakalulu mo, ket ang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kamingan, gawan mo king ang karapat dapat magkamit, kimbye alang angga, bang kambe, ning wana Birhen Maria induning Diyos. Kambe ng San Jose, ing esposo na. Kambe ring wana apostol, kambe ng Santa Teresa, Benedicta ning Cruz, San Roque, at kambe da ring sablang banal, ang mabibiya kalugod-lugod ke kaking ke kabaning panahon, apurian, ampong apaligayan da kasana, kapamilatan ng Hesu Kristong anak mo. King kapamilatana, kambena ampo keya, kagum ning banal na Espiritu, sablang parangal, ampong ligaya keka, o Diyos, igpanglubos mayupaya, manggaman king alanganga. Amen. Kimit mong kapanaligan king ikpa, mausta mo po keya, karengamanong mituro ke katamo. Ipamiyat jupanwa isang yaing nagyumo, tatangke kami ing kayarian mo, ipamintwanging lumo, ket isulit antipanwa, ing kakanan iking alto-alto, ibiemo ke kami, king alto ngeni, ampon ipatawad mo ke kami, ring salami ke ka, antining pamamatawad ni, aring ikasala ke kami, mga emu ke ipaisaul ki tukso, nunay ikapus mo kami, king maro. Ikabus mo kami kisablang Maroko igpa, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasopan ning pakalulu mo, mi timawa kaming parati king pamanalipan ning kasalanan, at mikabyus alang kasasagkulan kisablang kaligaligan, kabampanayan ang pompagsadyan mi, impanyatang ng mitmong ligaya, nin talapangabus ming i Hesu Kristo. Uling keka, ing kayaryan at ing kayupayan, amponing ligaya, manggaman king alananga. O Diyos, igpami, ing ginuming Hesu Kristo, sinabi na kareng apostol na, ing kapayapan lalakuan ko ke kayo, ing kapayapan ko babye ko ke kayo. Musa babalik danding kasalanan mi, nune pansinan mo ing kasalpantayanan ning banala kapulungan mo, at pamayapan ng pompisan metong may agpangking kaburian mo, ika mabibiye ang magari, manggaman king alang angga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo, mantabe sa kapilanman ke kayo. At keka antimurin. Pakita mo po imika kametong tamo king kapayapan, kapayapan po ke kayungan.
Nyo ing kordero ning Diyos. Nyo imlalako king kasalanan ning yatu. Nuan la reng mayaws king apunan ning kordero. Ginoo e kumatampang tanggap keka, dapot iyagkas miyay nga mano mo, kumayap na ako. Yang pastul ko, yang mangat mo, king kakulangan ko, kapilan man, eko kagisanan, uling samla, kaya man pastul ko, yang mangat mo, king kakulangan ko, kapilan man, eko kagisanan, uling samla, kaya man Para karing makiramdam karing radyo at manalbe king Facebook Live, ae makatanggap communion king pisikal aparalan, abayan da kayong eni king pamangadi, kaniting dapat ning espiritual a pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko king atsyuka, king kabanal-banalan as sakramento, kaluguran da ka, maygit king sablang bage, at pagnasan ko ing tanggapan da ka, dapot pauli na ning yening penandit, era ka atanggap king sakramento, umeka mo man espiritual, kening puso ko, kakaulanda ka, bala mo mawari at syuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan, ing sarili ko keka, emo sana ipaintulot kapilanman, ing mikawani ko keka. Amen.
Abe-abe tayang pangadyan ngeni, ing panalangin kang San Roque, patulunan, laban ka ring sakit ampon salut. Onwan as San Roque, patulunan ding masakit, malunos ka karing makarate, king pagkeran ning kasakitan. Ing upaya mo maulaya, kanitang atsyo kapaketi king yatu, king kapamilatan ning tanda ning krus, dakal lang kinayap karing sakit da. Ngening atsyo na ka banwa, emigbayo ing upaya mo, iyampang mula, uli na nita king Diyos, ding aklis at tangis mi, layon adwan mo, itang kabulasan, at panintunan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. San Roque, ipanalangin mo kami, ban mikabus kami karing anggang sakit, ning katawan ampon kaladwa. Amen. Manalangin tamo. Uy paming malugod, agampanan na sana niting Eukaristiya, ing pamisan metong at kapayapan tatalakaran na king kekang banal akapulungan, iti adwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabeyo ke kayo, At keka antimurin. bendisyonan na kayo ng Diyos, lubos mayupaya, kilagyo ni Ipa, poning anak, poning banalay Espiritu. Amen. Umena kayo king kapayapan, banluguran, ang pongsuyuan ye ing ginu. Salamat kin Diyos. Ibiyem mo